لدور و مشاره گوتبه که دگل برس شرف خان جزیری بردف که پلاتفورم زمان کردی لدیار بکر دید گل مدابیتن برس شرف خان ایوار باش تو بخیراتی جبو کردستان 24 لگوری دیفشونن هوا لسر و مشاره و دوسیه نی ماموستاین کردی لسر چه هاتینه بنچاف کرن سدمن بنچاف کرنوان اوه کو به کردی آخفتینه به کردی پرورده ددن یا جی تشتکی دن هیا روجات بخیر که عباس و آبی نراجی سلاو و ریز براستی از دوی درباره ده نخودی آگاداری هور و کورم یعنی ام جی دزانن گو هاتنه گرتن او حواله می ماموسته بس بو چیه ام نزانن اشکره نگوتنه لی یعنی گلک جاری تشته گو اشکره ناین گوتن دیارن وکرینه اف کوملا گو بحثاوی در باسته به یعنی مدر کومله کی گو ام بخوا وقت پلتفرم زمانی کردی جی تکلیه مبواره هنه ماموسته گول ور هاتنه گرتن جی اموانا دزانن یعنی بهتر وقت تشتکی نتحملی المقابل زمانی کردی خویایه و اف نه جارا پیشیه گو هاد دبه یعنی گلک جاری دیجی کوملین زمان ای چاند و گلک یعنی کومله گو به کاروبار جواکی داد کهون بوی هوای هاتنه دست سرکرین هاتنه گرتن لی ام بخوا باش از عالی پولیس ده چماج بوچه از نزانم یعنی تو آگاهی ولو بربچاف دسته مده تونه لی ام ویجی باز زانن گو یعنی نه مجبورن جی تو آگاهیاج مرا ببیجن ام زانن گو لمقابل زمان کردی برتک کیه هیزن گلکی کاری ایگو گلکی اجندا و پر جدایه او هجته که دبینن سببه که دبینن و کسی گو واکارا داد کهون دگرن باشه برس شرف خان کرم که چما ده وان سالین داویه دا آستنگی لهمبر زمان کردی پرورده کردی لترکیه الباکوری کردستان دروز بوینه سدم چنه؟ کرم که ناکه که عباس دوی مسئله امگله که زلال ببینن نگو اف دم سال داوی لهمبری پرورده بزمان کردی یا جی آخافتن یا جی نویساندن بزمان کردی پرسکریک چه بونه بری جی هبون 100 ساله گو کمارا ترکیه هاتیه دامزراندن حتی یعنی برینها 10-15 ساله جی زمان کردی فرمی قدخه بو زمان کردی ندخواستن گو به آخافتن لدبستانا ام حمد زانن گو شاگرد کرد وقتا گو دچون دبستانی کردی داخوین ماموستا جزای گلک مزند دانوانا کسی کی دن گو یعنی ام بیجن ناف گلجی وقتا گو ل دایره حکومت یال دوره کی گو باخویانه جزد دانوان زندان اولو بو العسکریه اولو بو گلک دوره اولو بو اف 10-15 سالی داوی هنه کی نرمبونک چه بو یعنی دولت هنه گاو خواست باویجه مثلا تلویزیون کی آوه کرن بناوی TRT کردی TRT 6 24 ساعتا وشانید که باور بکن دوی TRT جی ده درس زمان کردی تین دان یعنی من بخوا گلک جاری شوپان دیه ده TRT کردی جی ده ماموستا هنه درس کردی دیدن و گلک کاری دیجی دیکن باشه فرصه برای شرف خان یعنی ستاتوی زمان کردی یعنی عالی یاسایی ده ستاتوی زمان کردی گاله کی تنجی پیشتر چویه نه عالی پرورده ده پیشتر چویه شالیه که دولت کرم که لزمان کردی خودی دردی که با و کتا گود کو تلویزیون و شان هیا بزمان کردی یا دولته ده همان دم دا ده وزارت پرورده دا دستا بجارته هیا بزمان کردی هندک جاران جی ماموستاین کرد تعیین دیگه اف جالیه که دنجی بردوام آستنگی هنه لهمبر زمان کردی لهمبر پرورده کردی لهمبر ماموستاین کرد یعنی چاوا اف درومتیه هیا لناوا ترکیه دا که کجان نها دولت ترکیه دولت حکومت گو ایرو هیا دو دلیت مثلا زمان ده بری 10-15 سالا گاون آویتن بس پیش ده نچون دور ده مان ختمیه
çawa xitimiye naxwazin ya divê biryar bidin got statûya zimanê Kurdî ji alî yasayî de pêşkeve zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdê bibe zimanê fermî an jî wê bi ev tiştê got hetan ha kirin ew qîma xwe werînin wê bixwazin got vê yani raya giştî bi vê ev gavê got hatina avêtin şa bikin pê qanî bikin tiştê wiha bikin bi a min dewlet îro ketiye rewşekî dudilîbûnê yani ew wê gav bavê jî dewam bike ya wê dijî xwe de bisekine hinekî divir de siyaset jî heye kekê Abbas niha ev çend salê dawî AK Parti bi Partiya Nejatperestê Tirk de koalisyona vekiriye ew partiya got nejatperest e MHP jê re dibêjin ew dijî mafê zimanê Kurdî ye dijî kultura Kurdî ye dijî mafê Kurda bi tevayî ye di wir de ew koalisyon rê nade got gav bên avêtin heger dilê AK Parti hebe jî di wir de xitimandinik çêbûye îja ji ber vê yekê jî em dibînin got mesela di wî warî de gelekî çîk heye yani çûnûhatin pir heye gelek axaftin heye lê tu emel tune yani praktik tune ye berî du roja wezîrê hundir hat behsa qala nivîskarê Kurd Feqayê Teyran kir got ew zengînî ye zimanê me ye piştî wê bi rojekê girtin ser komela medderê we got niha me behs kir yani ev çi kar e ev çi şuğul e yani devlet jî carna jê bawer bike yani nemazanin çi dixwazin ji Kurda yani ya hûnê zimanê Kurdî qebûl bikin û ya jî hûnê vekirî bêjin em dijî zimanê Kurdî ne yani tu cara kesê got Kurdî axivîne hatine kuştin hatine liwa xistine ew bêromet kirine bawer bike rojekê tenê jî ne wezîrê hundir ne serokkomar ne ê dadê ne kes wezîrekî ji wa li ser vê şîrove jî nekirine yani Kurd xwazin got zimanê wa bibe zimanekî yasayî bibe qanûnî mafê zimanê Kurdî hebe got perwerde bibin û gelek tiştê din pê vegirê dayîne lê di vir de dewlet dirûtiye dike Berez Şerefxan yani tu dikarî bêjî li Tirkiyeyê heta perwerdeyî jî taybet perwerdeya zimanê Kurdî axeftin bi zimanê Kurdî bi siyasî hatiye kirin yani ewa dewlet diketin yan lanê serketî de helbijartinan da li Tirkiye AK Partiye yani li hember zimanê Kurdî diket kiriye babetekî siyasî li ser siyasiyan hesab kiriye li ser lanên siyasî hesab kiriye ev yek Belê yani ba min ew tiştekî ne dicê xwe de ye yani zimanê Kurdî kekê Abbas zimanê Kurdî ê Kurda hema ye ê Başûrê Kurdistanê ye jî ê Rojhilatê jî ê Rojavayê jî ê Bakurê Kurdistanê ye yani kesê got dengê xwe didin AK Partî jî bi Kurdî daxivin kesê got dengê xwe didin partiyê din jî bi Kurdî daxivin çi qase em bêjin wela ev bûye siyasî rast e ji aliyekî de parlamenta Tirkî biryara qedexekirina zimanê Kurdî daye wî çaxî divê biriya siyasî jî ev qedexe rabe ev mafê Kurda li wa vegere û Kurd karibin bi zimanê xwe perwerde bibin û zimanê wa bibe xwedî statû û di saziyê dewletê jî de bibe yani bibe rêyekî got em karibin gelê me însanê me karibin bi vê rêyê hestê xwe ramanê xwe îfade bikin niha wexta got tenê tu bêje ev siyasî ye û vê siyasetê bike ê layenekî aliyekî bi a min şaş e zimanê Kurdî ê her kesî ye ê yani çi kesê got Kurd e li Kurdistana Bakur dijî zimanê Kurdî zimanê wa ye bera kes hicetê siyasetê a partiya niha siyaset heye û siyaseta partiya heye rast e zimanê Kurdî siyasî ye bes ne tenê ê partiyekê ye ê du partiya ye sê partiya ye ê hemû Kurda ye niha li Başûrê Kurdistanê Türkmen hene başê Kurdê me li wê dekê bêrêziyê muqabelê zimanê Tirkî dikin yani tu carî me bêrêzî hinek ji bo bi Türkmenî qise kirine kesê wa heqaret wa hatiye kirin ew piçûk hatine dîtin zimanê wa qedexe bûye başê çima li Bakur wexta got em bi Kurdî de axivin bi şiklek dî bi hawayekî dî meselê nêzîkî meselê dibin di vir de dirûtî heye kekê Abbas yani divê Kurdê me hemû vêna zanibin heta got zimanê Kurdî negihê statûyekî yani berbiçav û xuyayî û yasayî ew ê ev pirsgirêk dewam bikin bi a me divê warî de Kurd a xwe bikin yek
زۆر باشە بڕێز حکوومەتی دەست خۆش و پارتیە دنی سیاسیجی بخوازن دەوێ بە هەفگرتنێکی gelek mezin di nav partiyê Tirka de mafê zimanê Kurdî bêqebûlkirin saziya zimanê Kurdî were damezrandin saziya zimanê Kurdî bikaribe bi pirsê ziman dakeve û di vî warî de jî bikaribe mesela em bêjin pirskirêkê golpêşiya zimanê Kurdî hene gav bi gav ji holê rake ji ev saziya ziman بلا ji rojnamevana ji nivîskara ji siyasetmedara ji gelek insanê dî pêk were îca divir de dewlet divê gav bavêje û gerek em Kurd jî xwedî zimanê xwe derkevin erbijît berez Şerefxan Cizîrî berdevke platforma zimanê Kurdî li Stûdêrme li Diyarbekirê gelme bû gelekî spas îne re bin